There were many bohat. Hado they were continue hado ngawunang. Hado they were ngawo babu. Living by faith. Living by faith. Ütinglak ngohpu hado. Last Sunday bi ami ba koshe. Tade Hebrew chapter 11 verse 5-6. Itu ami koshe. Aji ami verse 7 de chawul munase. Verse 7, Hebrew chapter 11 verse 7. Living by faith. Last Sunday, ami ba ko laga verse 5-6 de Enoch laga story ami koshe. Tadi Enoch kinaga biswas pra ahishe. Tai laga faith, tai laga Ütinglak pu. Hadaw ya phanda tamana leyangi. Tingi new verse de amigan chawo 7 verse de Ütinglak pu wa Noah wa mat yangi bulan chiang kendinglak ngau te wa kawang de nyam yoi noksa yinlak chingna yanglin khonu tem hayanga te ba kaya iya kada nyu halan yena dem hayanga Ütinglak pu mapu ngai bu kakshu ba motle pa na mengbu. Hado teman ngau ma hado yang mongdui ong buki hado ngonam te English ma jam inang. By faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that come by faith. Yade amingan sadam de Hebrew chapter 11 verse 7 de by faith Noah Ütinglak pu hado Ütinglak pu Noah by faith by his faith hado Ütinglak pu hado Noah hado ibungina when warned about things not yet seen hado the kandinglak ida hado mat ayingi bu hado ida hado kandinglak ida iyangi. In holy fear, built an ark to save his family. Hado echau nyambu holy. Hado laida kawang ngau da lewan da holy shigama hadawa teman kata da holy shig inayo. Holy obele lagai holy gole do ekta isho hi do holy ase. Tai hi holy itu godly fear piko bare. Itu tai isoge tai bishi itu godly fear takabra tai ark to panashe. Konyu itu pot itu one do tai tamur itu panashe tai laga family pachawole. By his faith he condemned the world and become hero of the righteousness. Tai biswas prahido itu dunia ke tai jitishe aro tai ekta heritage itu tai la pawole thaga itu tai laga forefather khan prahido phalgam kurabra tai bi itu righteousness itu do paise itu to by faith tai laga biswas prahi itu khan so tai itu righteousness ekta hoise itu bible ba itu koigenas itu by faith itu ke sadande itu Noah laga story itu be ektam mihin brado mu dejapo holibi symbol ba ko le monase teni tamana lela heang mani tawo iyange mani bo hat nyui ma nga bu ma hado Enoch hanga i kaung be kem heang hanga i ngo hado kaung be kem bu jam heang hado Enoch i kaung be kem bu heang Enoch i ha mitusila heang lamik heang Noah sepebu heang imana wangbang jong wang ngo Enoch 365 years ngopu, Methuselah 969 years ngopu, Lamech 770 ngopu, Noah 550 years. Iman mongpeng jong le ngopu. Lepu itu tal tai khan laga years thaga itu dunia de thaga sabte sale do. Tai laga forefather itu kan grandfather itu kan lo ribi tai khan to ekilo miligina thaga ho. Kile do 900 years tak thagakan century BC century taken thagise to taikan laga upu kan gibi taikan dikhigena eki taikan thaga laga ekta time thagise
However, itu laga time de itu inok tai ishor logo de perai thagise tai hi ekta righteous thagise. Itu pichi de tai laga pacha mitusila lamix aro itu pichi laga Noah. Itu laga time dibi aro Bible de Genesis chapter 5 verse 6 kan de sadam de itu Noah laga story amengan dikhi paro. Itu time de Noah tai laga time dibi tai hi ekta righteous thagise. Itu tai laga apu khan ba phal kam kori gana ishor logo de perai thaka laga ekta itu inherit korise tai bi ekta itu laga blessing ekta paise tai bi itu righteous ekta paise righteousness by his faith tai laga biswas thaka bra tai bi inaga phal ekta thaka bra itu sadam de itu dunia do pura tai khan sin tai khan bhabna de tai khan ekdam wickedness itu dunia thakise ekdam biya kam de dunia thakise hoile bi itu laga century itu time de itu Noah ekta righteous thara dikhibai aro tai bi itu ishor logo de perai thakise koi Genesis de sadam de aro itu ami pa kose pera godam de kitya moon eki nemilibo pera bo na parebo amos 3 de kwa itu koi gena ase kitya bi ami kan ekta moon no hele eki pera bo na pare ekta moon hoy gena moon milile hi ami kan eki logo pera bo pare itu nishina isho laga khota mani gena tai biswas rakha bra isho logo de eki logo perai gena thagise itu Noah laga nam laga meaning do race koina ase tai laga apa khan bra tai kan pishi dupaise tai kan laga time de itu ba Noah janom bradam de Noah means race itu ekta dishi mane itia bra do race lo itia itu pacha pa pishi ke do ami khan do ekta khushi pabo ekta race to ahibo tai kan itu laga or comfort pigoi gena ase tai khan ekta khushi itu moon phal ekta race to pabo ko gena itu pacha laga nam bi itu dishe boy aro itu Noah itu Genesis chapter 6 verse 5 te sadan de itu dunia do ekdam biya thakise boy itu biya thaka time de itu Noah hi tai ekta phal thakise biswas aro tai khan age laga itu tai laga apu khan tai khan bi eki logo thaki gena itu khan muri cha pichire hi itu dunia de flood hoise pani ba itu dunia khatam kura laga aro tai laga biswas te sadam de Noah de itu ark to panaule koise itu tai ge itu khonu panaule tiadam de itu do ekdam tangmor Bible de itu exactly itu do mention do nai holibe itu 450 feet lamba banawol tise aro 75 feet wide aro 45 feet high itu do ami kan ekbar imagine kori sabi itu do 450 lamba panase aro itu 75 feet breadth thagise 45 feet height thagise itu do ekdam damor thagise aro itu do Noah Noah i hado take bu ido hayang i hado ki uleng mo ka da na yi hayang hado i leng bu hado one hado i leng bu hado i take bu ido hado hangi ba yaban mangai la ge hayang do hi ba ma bu toilam banga mo bu aji hado wa bi be leng lak i hado hesen jong bu leng lak jna hado da i jonga humble hayang jonga i hado kawang wenjaya hado mawalan i yang gi hado wa Ütinglak pu bae Ütinglak pu hado fed this hadam de itu do ekdam different ekdam alak ekta ase ami kan believe tu koi believe itu da ekta symbol ekta ase hoili bi fed te kida sabo ami ba koi gina aise itu fed to ai bole laga tin do ekdam ne jani hoili bi itu do itu biswas rakhile do itu do ekdam great ekdam tangor ekta future de itu happen hobole laga ekta ase idia tai panabole laga itu ark to 450 feet and 75 wide and
45 feet height itu iman tangor ekta itu ark banabole tai ready kuri gina ase itu banabole issue batai ki inega instruction tai ki gina ase itu ke phal batai hunise aro tai itu banabole shuru aro itu pabulde itu do koado 120 years tai itu banabole loise boise tai bido 950 years dunia de thagise aro itu ark banabole 120 years tai loise aro tai bi ekta preacher thagise boise itu noah tai ekta biswas aro itu righteousness aro holy fear itu bible itu verse Hebrew 11:7 de boro holy fear build an ark itu bos tai laga ekta itu ishoge ektam itu godly fear ekta thagise tai itu ba itu build guru bole itu banabole tai shuru kurise itu ishoge tai ektam biswas rakhigena ida ahibole laga kinaga ase itu picture ta imagine gurile bin na pare kinaga happen hobo itu to nejani holi bi tai itu laga biswas to rakhigena tai itu banabole shuru kurise holi bi itu dunia tai laga sati khan itu laga town khan tade laga pusti khan sob manobra do tai ke hangsi tai ke blame kurise at itu noah do pagla ase কি বানাই কেনা শুরু করি আছে itu kuri থাকি না আপনি কি খাবো তাইকে বেশি ব্লেম আমি গান হইলেবি আমি গান এনেকা কবল থাকা আৰু নিজেও হইলেবি itu বিশ্বাস তো আমি গান itu কৰিব নাপাৰিব ঈশ্বৰ আপুনিকে itu বানাবলৈ দিছে নোৱাৰে itu টাইম দিটো এনেকা সানলাইট দি কেনা দিনটো ফাল থাকিছে তাই বি ভাবনা এক্সাম্পল ইমান ডাঙৰ কিনেকা আমি বানাব দিনটো ইমান ভাল আছে কিনেকা itu দুনিয়াকে পানী আহি কেনা ফুল হ'ব itu ভাবনা বি আহিব পাৰে আমি গান itu unbelief itu কয় itu বাই আমি গান কভার কৰি দি itu unbelief প্রায় চলতে আমি গান itu faith তো আমি গান আনিব নিদি হইলেবি itu নোয়া লাগা লাইফ তে সাহাদাম দে itu বিশ্বাস itu faith তো তাই ৰাখিছে ঈশ্বৰ বাতাকে কি কৈছে itu তো তাই itu কৰিবলৈ humbly তাই itu কৰিবলৈ তাই শুরু কৰিছে আৰু কিতে তাই itu বানাই থাকিছে মানুহৰ কিমান তাই ওচৰ আহিছে তাই itu এটা preaching itu gospel itu তাই itu preach কৰিছে itu দুনিয়া দে itu পানী বা flood হলে আছে আপুনি গান repent কৰিবি itu নোয়া itu সেকাই থাকিছে হইলেবি মানুহখান বাদো আপুনি itu মিছা আছে কিনেকা itu পানী itu দুনিয়া দে পানী ফুল হ'ব itu তো ভাবনা দিবি নাহি মানুহ লগা ভাবনা দি itu বা তাই কিন্তু হাংসি কেনা তাই কিন্তু ব্লেম হি কৰি কেনা itu থাকিছে 120 years তাই itu preaching কৰিছে itu বানাই কেনা মানুহে কিমান তাই ওচৰত আহি কেনা তাইকে চাই itu kan সব তাই itu লগা word itu লগা itu repentant তাই itu সেকাই থাকিছে হলিবে একচুন বি সেফ হোৱা নাই মানুহখান itu লগা দিন দে itu লগা টাইম দে মানুহ ইমান তাক wickedness থাকিছে একদম বিয়া মানুহ থাকিছে হলিবে নোয়া তাই লগা বিশ্বাস তো একদম ডাঙৰ হৈছে তাই itu বিশ্বাস বেছি ডাঙৰ ৰাখাবৰা itu তাই বানাব পাৰিছে তাই একদম ভাবনা দিবি নাহি itu লগা আৰু ইমান কিমান ডাঙৰ আহিব হলিবি পানাই কেনা তাই শুরু লৈ কেনা 120 years তাই itu লৈছে আৰু তাই itu বানাইছে itu বানা টাইম দে মানুহখান বেছি হাংসাইছে দুসরা দূর বা মানুহখান বিতো তাই পানা লগা এটুকে চাবলৈ বি আহিছে মানুহখান বেছি জামা কৰিছে itu নোৱা বাৰু কি কৰি আছে কি পাকলা কৰি আছে মানুহখান বাৰু itu ভাবনা কৰিছে itu কি কয় বিশ্বাস ফেথ itu ফেথ থাকা খান মানুহখান কে চাইলে itu তো পাকলা আছে itu ক'বলৈ লগা একটা সিস্টেম নিচিনা হৈ যায় হইলেবি itu তো ফেথ future একদম great thing it will be happen itu future itu তো একদম ডাঙৰ একটা হ'বলৈ লগা আছে itu বা বেছি কাম কৰিবলৈ লগা এটা আছে হইলেবি মানুহ লগা হিচাপ দিলো itu তো পাকলা আছে itu তো মিছা আছে itu আছে faith it is called itu faith থাকিছে নোৱাৰে itu বা তাই itu খান কৰি কিনা আহিছে হইলেবি আমি গান মানুহখান পৰা কয় I believe in Jesus না মই ঈশ্বৰকে মই বিশ্বাস কৰি example I pray or I go to church মই church এ যাই মই believe কৰি itu তো simple একটা আছে আমি গান itu একদম simple আছে আমি গান সব কৰি হইলেবি faith আমি গান faith তে যাব
itu do ekdam tangor ekta word hoje itu do ami han laga life to itu happen kuru bole itu ahile do ami han itu kuru bona para hoje holibi ami han itu learn kuru bolage itu ami han laga life to itu faith to ami han kuru bolage itu noa nisna godly fear itu thake bolage itu godly fear thaka bratai itu tai laga family pacha bole itu ark to panai gina shuru kurise aro noa to ekta misog ekta respect thakise honor kurise obeying kurise sincerely tai itu han sob kam do kurise itu pra itu noa tai laga kam itu ke issue tai munju kurigena itu noa do itu issue lo de bi tai perese aro itu bhai tai laga life tai laga family itu kan sob to pachese aro itu righteousness hobole itu do faith only by faith itu khali faith prai itu righteousness ekta hobo pare itu righteous itu tik thaga manu khushi yonga chu mobu hayang wangamu mobu kada ejau se ilaksina hado etenglakpu ado malak mbong hado etenglakpu yinang gura hado ejau kada se ineyo hado kada emai hayang hado kawang kada se hado temana khushi de ngawneyo hayang bo im etenglakpu mobu kada de ejau kada se ado inang hado habaku eo hado ngawang mona hado habaku laido lewando hado iyamona hado righteous hado atamana hado adenglak pukai mona hado righteousness will live by his faith hado iyamona habaku beo heyang hado Hebrew chapter 11 verse 7 mo hado Noah hado iyangi hado hado righteousness that come by his faith hado adenglak pukai tai biswas bahi itu righteousness to tai hoise aro paise itu righteousness hobole amigan itu biswas rakhibo lagi itu biswas rakhile amigan ekta phal aro itu isu osore amigan ahibo pare second Peter chapter 2 verse 5 tibi itu koigen ase Noah he was preaching about righteousness tai itu concept to itu tai shekai thagise itu New Testament de Peter batai itu koi gena ase Noah tai laga time de tai ekdam itu manoge itu sekai thagise tai preach kuri thagise itu righteousness hobole itu biswas rakhibole repentant hobole itu kan tai sekai se agi de poanisina 120 years tai kiman tai la osore tai pana laga ark sabole aha manu hange itu dunia ge pani ba frak hoi gena manu morai bola se abni kan mon putli hoi gena isu osora ahibi iniga nathakibi itu repent koribi tai itu sekai thagise hoilibi manuhan ekta munde itu do khabana de nahi hangsahi hangsi gena iniga thagise hoilibi itu Noah do humble obeying sincerely isu ba ki ko se itu ge kap hado kap shuwa hado iya lengangi hayanga hado kawa ngau iya ngau ke chano yuban ba hado kap shubu ma hado ar iya lengangi Romans chapter 1 verse 16 17 p moe par puriase I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believe first for the Jews then for the Gentile for in the gospel a righteousness from God is revealed a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteousness will live by faith. Romans 1:16, 17 itu Paul ba likha laga ase. Paul bari itu koise itu righteousness. Itu thik thakibole itu kan sok. Ami itu gospel kobole ami do sorom nai itu koise. Itu gospel khoda kobole. Itu kan kinedo itu do ekta power ase. Isu laga ekta power ase. Aro itu de salvation ase itu sob manu kunba biswas kuri itu kan sob kan itu ekta salvation ase itu biswas kurakan kane itu do poila do Jews manu kan kane thagise itu pisida amigan yinhu kan amigan jindain kan kane pi ase aro itu gospel do itu da ekta righteousness itu ase itu isuba amihenge tap itu panai dise itu reveal kurise aro itu Bible debi itu likhi kena ase itu righteousness
hobole idu biswas pra idu first to last idu thagibo idu righteousness will live by faith idu koi gena ase idu ba idu Noah kinga tai biswas rakhise kiman tai laga biswas pra idu ark to banaise idu tai laga biswas kiman dangor thagise manu kan ba bishi hangsise holibi tai laga biswas to hara nai tai idu laga biswas pra hido idu tai laga kam de tai chitibo parise koribo parise ami kan laga hisab te ami kan laga situation da ahile do inega situation de kinega idu koribo paribo tin phal thagise holibi tai aro idu chutu ekta banau bolibi nohoi ekdam dangor like Titanic idu nishina ekdam dangor idu bi kas prahido mari gena pana idu 120 years lo idu bi ekdam chutu mutu nohoi iman da tai biswas pra panai gena ahise idu tai laga biswas thagise idu pra tai laga family tai laga life to pachaise idu laga biswas idu faith to ami kan learn kuribo lage idu Noah ge sai gena ami kan sob to idu biswas to thagile hi do ami kan ekta righteous hobo paribo idu dunia de isho osore ami kan ahibole idu ekta righteous hobole ami kan pia bra idu pap bra do ami kan khorai ahigena ekta ami kan righteous hobole mon hole do isho ge biswas kuri gena ahibo lage idu new testament de bi idu Paul bi do idu koi gena ase idu gospel kobole ami do sorom ne hobo idu prahido ami han ge ekta salvation ami han ge pachai dise ami han ke idu biswas pra ami han do idu righteous ekta hobo dise idu phal ekta sundu isho osore thik thakibole ami kan ekta biswas prahido agi ahibo paribo de koi gena khata pra isu laga kota chanai di ase next time ami kan continue koribo thank you so much for your work